корҳои сохтмонӣ дар боғи фарҳангию фароғатии Абулқосим Фирдавсӣ бо маром идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти кишти картошка дар ҷамоати деҳотӣ Сӯҷина ошно гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ҳавзҳои моҳипарварии деҳаи Қумсой дидан намуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Сӯҷина аз рафти корҳои сохтмонии толори варзишӣ муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 69 деҳаи Дашт шинос шуд. санаи 25 апрел рӯзи умумии ҷаҳонии пешгирии бемории вараҷа мебошад. ибрози андешаи мутахассисон. сокини шаҳри Панҷакент Обидҷон Маҳмудов дар ниммарафони байналмилалии шаҳри Душанбе сазовори ҷойи ифтихорӣ гардид. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ зимни сафари кории худ аз корҳои сохтмонии Гулгашт ва муҷассамаи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Панҷакент ки воқеъ дар маҳаллаи Сӯзангарон мебошад дидан намуда ва масъулон барои сари вақт ва бо сифат анҷом додани корҳои сохтмонӣ супоришҳои мушаххас дод. қайд кардан ба маврид аст ки бо ба истифода додани Гулгашт ва муҷассамаи мазкур боз як гӯшаи шаҳри бостонии Панҷакент ободу зебо мегардад ва ин корҳои ободонӣ ва хурраму зебогардонии маҳал иқдомест ба муносибати ҷашни бузурги миллиямон 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. гузориши Улуғбек Ҳусейнзода ва Шоҳҳусейн Солиҳов. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент барои зиёд намудани майдони кишт ва истеҳсоли картошка таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. имсол кишоварзони шаҳру деҳоти Панҷакент таваҷҷӯҳи асосиро ба баланд бардоштани беҳдошти замин ва афзун намудани ҳосили ин зироати муҳими хӯрокӣ равона карда дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ майдони кишти онро зиёд намуданд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Сӯҷина аз майдони кишти картошка дидан намуд ва ба масъулин ҷиҳати боз ҳам беҳтару хубтар ба роҳ мондани кишти картошка ва ба даст овардани ҳосили хуб дастуру супоришҳои мушаххас дод. заминҳои ғайрикишоварзиро ба категорияи заминҳои кишоварзӣ табдил додан ва ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида ҳама сола зери таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурӣ қарор дорад. дар деҳаи соҳили ҷамоати деҳоти Сӯҷина 120 гектар заминҳои бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ дароварда шуд. дар рафти сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз рафти корҳои кишт дар 120 гектар замини ба гардиши кишоварзӣ дароварда шуда боздид намуда ба кишоварзон бари самаранок истифода бурдани ҳар як ваҷаб замин дастуру супориш дод. чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст ҳама сола дар мавсими тобистону ҳавои гарм ҳаҷми оби дарёи Зарафшон зуд ва пешгӯинашаванда бо суръати тез баланд шуда маҷрӯи худро зуд иваз мекунад. ин яке аз мушкилотҳои ҳамасолаест ки масъулин чӣ қадре ки пеш аз баландшавии оби дарё соҳилҳоро мустаҳкам намуда барои бехатарии киштзорҳои соҳили дарёи Зарафшон дар шаҳри Панҷакент заҳматҳо кашанд ҳам мутаассифона боз ҳам ба мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд. ҳукумати шаҳри Панҷакент барои бартараф намудани ҳамаи мушкилотҳо дар самти кишоварзӣ махсусан барои соҳил мустаҳкамкуниву ба кор даровардани заминҳои бекорхобида таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамояд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Сӯҷина аз рафти корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар соҳили дарёи Зарафшон ошно гардид. гузориши Шодонаи Ҳамроҳ ва Шоҳҳусейн Солиҳов.
پنجکند یکی از منطقه‌های کشاورزی به حساب رفته از طرف مقامات محلی جهت رشد ساحه، تطبیق لایحه‌های خرد و بزرگ، جلب سرمایه مستقیم، استفاده مقصدناک و عاقلانه زمین‌ها، تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شود. در این قطار ماهی پروری نیز از ساحه‌هایی است که رشد آن مورد توجه حکومت و مملکت قرار دارد. ضمن سفر کاری خود به دهه قماق جماعت دهاتی سوجینه، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از خواجگی ماهی پروری پارک تکنولوژی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند دیدن نمود. گفته شد که حالا در 9 حوض ماهی پرورش می‌یابد و قسمت آن برای فروش آماده میباشد. همکاری با ماهی پروران حرفه‌ای امکان فراهم آورده است که پرورش ماهی بهتر شده استحصال آن نیز افزاید. در حوضهای خواجگی ماهی پروری پارک تکنولوژی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند اساساً ماهی‌های ذات‌های اموری سفید، پیشانه پهمی سفید، زغار ماهی، گل ماهی، توس ماهی و غیره پرورش کرده می شود. مورد به یادآور است که با مقصد پیشرفت ساحه و تأمین بازارهای مملکت با گوشت ماهی با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از ماه مارس سال 2023 برنامه مجموعه‌ای رشد ساحه‌های چارواداری، پرنده پروری، ماهی پروری و زنبوری عسل پروری در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 قبول گردیده است. طبق نظام ساده کرده شده اندازبندی، سوبئکت‌های خواجگیداری در ساحه پرنده پروری، ماهیداری و استحصال خوراک آمیخته پرنده از پرداخت انداز از شخصان حقوقی، ارزش علاوه شده از اوبئکت‌های غیر منقول و اندازه زمین آزاد شدند. هدف از این اقدام به طور شایسته به راه ماندن رشد ساحه و جلب بیشتری صاحبکاران به ماهی پروری می باشد. در دایره این به رهبریت دانشکده و خواجگی ماهی پروری جهت افزون نمودن سرشماری ماهی، پرورش درست و زیاد کردن استحصال گوشت ماهی دستور سپارش ها داده شد. گزارش مرتبه رحمان و شاه حسین صالحов. ضمن سفر کاری به دهه سوجینه جماعت دهاتی سوجینه، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از رفت کارهای ساختمانی باغچه بچگانه واقع در این دهه دیدن نمود. طور ضمنی شناسایی اطلاع داده شد انشاءات مذکور در دایره آمادگی ها به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکاری محلی علی جان مجموف ساخته شده ایستاده است. عبدالخالق خالقزاده به مؤسسان کودکستان برای با صفت بلند به انجام رسانیدن کارهای ساختمانی، کبودیزارکنی و خرمگردانی اطراف انشاءات و دیگر کارهای آبادانی دستور سپارش ها داد. قید کرده شد که در جماعت و دهات امروزها برای به تحصیلات تا مکتبی فرا گرفتن کودکان از تمام امکانیت ها استفاده گردیده ایستاده است و در این روند سهم صاحبکاران شایسته تحسین است. همساله اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بیان می نمایند که برای دولت ملت سالم، خلق سالم لازم است. خصوصا سالمی کودکان آینده ملت بوده، تأمین حقوقها، حفظ سلامتی، رشد سالمی و جسمانی و روانی آنها وظیفه اولین درجه دولت و جامعه به حساب می رود. در این روند بنیاد کودکستان نیز برای تربیت کودکان خیلی مهم بوده. مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر پنجکند تلاش می نماید تا در همه جماعت و دهات‌های شهر باغچه‌های بچگانه را به طور زمانوی ساخته به استفاده دهد. گزارش مرتبه رحمان و شاه حسین صالحов. همساله در مقیاس جهان 25 اپریل روزی مبارزه بر ضد بیماری ورجه قید گرفته میشه. بیماری ورجه این بیماری سرایتی پرستری بوده با واسطه نیستدن خاموشکی نمود آنافیلیس از شخص بیمار
و شخص سالم میگذرد. علامت های بیماری ورجه این حرارت و لرزش بدن، درد سر، درد در عضوهای بدن، اساسا این علامت های بیماری می باشد. راه گزارش این بیماری با واسطه چیزی که گفتیم نیش زدن خاموشکی آنوفیلیس با طریق مکیدن خونی بیماری ورجه به شخص سالم میگذرد و با سوزنداره هایی که قطران گردانده نمی شود با خونی اشخاص با آلوده بیماری ورجه است به شخص سالم گذشتنش ممکن. راه های پیشگیری: تازه نگاه داشتن محیط زیست، برهم دادن بطلاق ها، برهم دادن جمع‌شوی آب ها. کشت شوالی باید که از جایهای اهالی‌نشین نه کمتر 3 کیلومتر دور باشد. پوشیدن کرته های آستین دراز پس از شام، پوشیدن جوراب ها، استفاده بردن رستنی های خوشبوی از قبیل ریحان، هزار اسفند و محکم کردن تریزه ها با پرده های توردار. ما باید که من این چیزها اهمیت دیم و خود را از بیماری ورجه ایمن داریم. خوشبختانه در تاجیکستان با سبب سریع اجرا کردن طلبات های برنامه و استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان که وابسته به پیشگیری بیماری ورجه قبول شده بود، با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی ما در تاجیکستان بیماری ورجه را برهم دادیم و خوشبختانه تاجیکستان دارای سرتیفیکت منطقه آزاد از بیماری ورجه از جانب تشکیلات جهانی تندرستی از 29 مارت 2023 سال نویل گردید. این باعث افتخار جمهوری تاجیکستان می باشد. این معنای آن ندارد که ما چاره‌بینی های بیماری ورجه را سوز کنیم. این ما را وادار می نماید که چاره‌بینی های ضد بیماری، پیشگیری بیماری ورجه را دوچندان زیاد کنیم، چون حاضر مردم در ردیس بسیار کلان رفتار میکنند. بسیار مملکت های خارجی میروند که در اونجا بیماری ورجه در اوج است. ما چاره‌بینی هایی که در برنامه های و استراتژی های جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده بود دوچندان این را ما زیاد کنیم و اجرا کنیم. من از کارمندان طب احترامان خواهش می‌نمایم که از بیمارانی که با بیماری جگر، با بیماری های کمخونی، با بیماری تشخیص نامعلوم، با بیماری زرسری التهاب چشم و غیره ها مراجعه میکنند، حتما قطره خشم گرفته اون را با بیماری ورجه حتما معاینه کنند. سلامتی هر یک شخص در دست خود می باشد. برای من با همه ساکنان کشور صحت سلامتی تنی صحتی خواهم دارم. با تشبوسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه نیم ماراتون 15 بین المللی برگزار گردید که در آن ورزشکاران از 10 کشور منطقه و جهان اشتراک نمودند. در نیم ماراتون بین المللی شهر دوشنبه ورزشکاران از کشورهای مختلف شهرهای به دوشنبه برادر شهر و شهرهای پیمانی همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی داشته هنر و ملکه خویش را نشان دادند. نیم ماراتون بین المللی مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را تشکیل داده از میدان نزد مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت آغاز شده. نقطه نهایی آن میدان دوستی نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی بود. در این مسابقه در قطار ورزشکاران دولت‌های دیگر ساکن شهر پنجکنت محمودوف عابدجان نیز برای مرتبه هشتم اشتراک نمود.
обидҷон маҳмудов дар миёни ҷавонони аз 21 сола боло дар ин нимарафон иштирок намуда сазовори ҷои 7-ум гардидааст. ман маҳмудов обидҷон сокини шаҳри Панҷакент бори 8-ум аст ки дар ин мусобиқаи байналмилалӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид иштирок кардам ва барои оброи Панҷакент ва барои оброи Тоҷикистон рафтам дар он ҷо бо оброи баланд баромад кардам мобайни 20 давлати хориҷӣ ҷои 7-умро гирифтам. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба варзишгароне ки ҷойҳои 1-ум то 6-умро ишғол намуданд бо мукофотпулӣ сарфароз гардонид. инчунин ба варзишгарони ҳаваскор ки ба масофаи 5 километр давиданд барои ҷои 1-ум, 2-ум ва 3-ум мукофотпулӣ тақдим гардид. ишкали ки ҳамаи шумо варзишгарони азиз медонетон, варзиш ин саломатист. гарчанде ки обидҷон синдашон калон бошадам ба ҳамаи ин ниво накарда ҳама вақт варзиш ва машғул ҳастанд. раҳмат ба Рустами Эмомалӣ, раиси шаҳри Душанбе ки имрӯз соҳаи варзишу бисёр аҳамияти калон метиҳанд. аз он ҷумла аз тарафи ҷаноби олӣ варзиш дар Тоҷикистони азизи мо гул шукуфта истодааст. варзишгарони беҳтарини мо дар мамлакатҳои хориҷа баромад карда ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд. ман аз раиси комитети варзиши шаҳри Панҷакент илтимос мекунам ки ҳамин гуна обидҷон маҳмудов бар ин варзишгаронро дастгирӣ кунанд. вақте ки ин кас ба сафар мебаронанд яктара ғамхорӣ кунанд нисбати инҳо, роҳбарони шаҳр ғамхорӣ кунанд, чунки обидҷон бо сайу кӯшиш ҳаракат мекунад ки ному нанги варзиши шаҳри Панҷакентро баланд бардорад. аҳсан ба шумо обидҷон. мо боварӣ комил дорем ки боз дар оянда обидҷон варзиши шаҳри Панҷакентро ба мартаба ба қуллаҳои баланд мебардорад. саломат бошатон. раҳмат ба раиси шаҳри мо ки имрӯз ҳамин соҳаи варзиша дастгирӣ карда истодаанд. раҳмат. соҳибкорое ки имрӯз фарз кардем имконияти ёрдам доранд, илтимос мекунам аз шумо ҳамин одама дастгирӣ кунедтон, чунки варзиш обрӯи Панҷакенти бостонии мо мебошад. читаври маҳмудов обидҷон мегӯяд ӯ талош намудааст ки то обрӯи шаҳри Панҷакент ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар миёни дигар давлатҳо баланд бардорад. ман Юсупбеков Акмал, шаҳрванди шаҳри Панҷакент, имрӯз боиси ифтихор аст ки маҳмудов обидҷон дар байни 20 давлати дунё иштирок варзида ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. мо аз ин кас аз шаҳри Душанбе ҳастанд ифтихор мекунем ҳамчун шаҳрванди шаҳри Панҷакент, Тоҷикистони азиза мо ки ҳамин хел инсонҳо дар нимарафони байналмилалӣ иштирок карда мобайни 20 давлат ба ҷои намоёнро ҷои 7-умро ишғол намуданд. ин имрӯз барои мо боиси ифтихор аст ки ин хел фардое ҳастанд ки мо аз инҳо истифода бурда ифтихор мекунем ва ҷавононро дар ин роҳия тарбия мекунанд ва мо аз ин кас дарси ибрат гирифта мо ҳам ҳамин роҳ ба кӯшиш мекунем ки фарзандҳои худро тарбия намоем.